Da li vas interesuje kako da unapredite jadan zvuk sa vašeg TV-a, da dobijete dovoljno snage i mogućnost da uparite više uređaja? JBL ima sjajno rešenje koje će se uklopiti u svaki dom. Zdravo svima, moje ime je Ana iz AV Marketa i u ovom videu ću vam predstaviti najnoviji JBL Bar 2.1 Deep Bass Soundbar System. JBL-ovi početni modeli soundbarova su neverovatno popularni jer su pružili ogromno poboljšanje zvuka sa vašeg TV-a po razumnoj ceni. Uz Bar 2.1 dobijete bežični subwoofer što čini ovaj soundbar veoma privlačnim. Woofer ima 6,5 inča driver koji isporučuje niske tonove od kojih ćete se naježiti. I sam soundbar nije za podcenjivanje. Posjeduje čak 4 snažna full range drivera i 2 dome tweetera za jasne visoke tonove. Bar posjeduje takozvani smart mode koji automatski prilagođava equalizer i DSP efekte izvoru i čini da zvuči odlično u svakom trenutku, bilo da gledate filmove, sport ili slušate muziku. Imate i opciju da ručno podesite zvuk prema svojim afinitetima. Evo testa zvuka kako biste dobili ideju o čemu pričam. Što se tiče dizajna, nova serija JBL-a je potpala pod uticaj premium modela kao što je Harman Kardon Enchant i sam soundbar izgleda mnogo bolje. Woofer se nije mnogo promenio. Kompaktnih je dimenzija, tako da može bez problema da se uklopi u svaki prostor. Od konekcija tu je HDMI ARC za povezivanje sa televizorom, još jedan HDMI ulaz pored njega, kao i digitalni optički ulaz. Naravno, uvek možete povezati svoj telefon, tablet ili laptop sa ovim soundbarom preko Bluetootha i uživati u muzici potpuno bežično, bez uključivanja TV-a. U kompletu dobijate i zidne nosače, tako da ga vrlo lako možete zakačiti na zid, ispod ili iznad televizora. Dakle, ovo je JBL Bar 2.1 Deep Bass Soundbar System. Možete ga poručiti online sa našeg sajta www.avmarket.rs ili preko telefona 062 625 444, a možete da svratite i u naše maloprodajne objekte da ga čujete uživo. Nudimo vam besplatnu dostavu, garanciju i ovlašćeni smo dileri za sve što prodajemo. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara, pišite nam u odeljku dole ili nas pozovite. I na kraju, ne zaboravite da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa najnovijim dešavanjima. Do sledećeg viđenja! Uz Bar 2.1 Deep Bass naravno, uvek možete telefon, tablet i laptop povezati preko Bluetootha sa ovim bilo da gledate sport, slušate muziku ili filmove. Šta slušate filmove? Kako se filmovi slušaju? I mogućnost da povežete više uređaja. Dobiti bežični subwoofer koji automatski kontrolišete ga. JBL-ov 2.1 soundbar Deep Bass. Ne zaboravite da se pretplatite na naš